Yung kami kapag narinis, hindi pa kami sa to na nagkakawin ka pa ako. Ako, narinis, nasikan mo kapag narinis. Lagi kuwa tang turekan may katabi erok ko suling karara na gayong makdandan temay sarapang maparan-paran tulimbo pa diwang balaran ng paanapan di gulong na taranat te barong-barong datu lantang taulabi Umuambay mangkasiyang ikiisi pamatua induk si pabano karurungan rokos ang kapuran pangan saran na tumaarapu lawangan pakan mga kukumba mangore tanda tinaran lamasaduan sakpa pakapa kedeni tang silambiran niki isiben petawa mami pelatek sanda marasa ang daatakang kanan ni maloina Bilang na membelakan kisah nito yang kan kami masak kilo iluami iya tummi di dadian tummi la ditibusanan pada dari kami matan nalur pada umbo sulu parang ambisalang alangan na rak dan si pembuleanan na taranak kami pandai paliuk naluluang kami tak adung kaisanan midigente itu manarang undasi itu kana lembang torara buku tunapetayani alukna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nakua kadana pak rapuan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami yakin dan percaya bahwa saat Bapak Ibu memijakkan kaki di pelataran duka ini yang sekaligus sebagai pelataran tongkonan, jauh di lubuk hati yang paling dalam telah terucap inna lillahi wa inna ilahi raji'un, bahwa segala yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala satu saat akan kembali kepadanya. Walaupun kita berbeda keyakinan, tapi kami yakin kita satu dalam pengharapan. Rabbana hatina fid dunya hasanah wa fil akhiratil hasanah wa qina azabannar, bahwa semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni segala dosa-dosa kita, memberikan kita kebahagiaan di dunia dan akhirat. To all the visitors who come from any place and any countries, we'd like to say thanks a lot. Not by the death we'd like to say thanks, but because of your coming to show your sorrow in this funeral of ceremony, our thanks full said. May we know each other by this meeting, cause only by knowing we can love each other. We pray, may God always bless and save you in each step that you make, and by this meeting we can longing each other. Once more, thank you so much for your coming. Thank you. Lalanga mo kasang laueran, kikendek sang tang kepelalan, kikambiwa santong pak gantian anta, situru tuinan latanay turro marimpin. Rombongan siya nenek epenti, siya nenek epenti do bang kelekila. Rampo maaren dinan tedong tutun ma kumbakaleke men patumali itu tun kaborok lako papakna loren simpuna rombongan anggota DPRD Kabupaten Toraja Utara, Ibu Yohana Langitan daumi bangkele kila mem rampo maaren dinan tedong tutun ma kumbakaleke mempatulah kau siapa Pak Naloren sempurna rombongan Pong Indri siapa Pong Indri do memang kila-kila rampo ma aren denan tedo tutun ma kumba kaleke
mempatula ko siya Bapak Loren. Rombongan na Pong Arlin, siya Pong Arlin dumibang kila-kila rampo maaren din ang terong tutun maakong bakaleke, mempatula ko siya Pong Loren. Rombongan na Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Toraja Utara, Bapak Alexander Tiku, Sarjana Hukum, Master Hukum, dumibang kila-kila mempatula ko siya Bapak Loren. Rombongan na Nenek Maliran, siya Nenek Maliran dumibang kila-kila rampo mempatumali tutunun lako siya Bapak Loren. Rombongan na Pong Soni dumibang kila-kila rampo mempatula ko siya Bapak Loren. Rombongan na siya Mama Kiman dumibang kila-kila mempatula ko siya Bapak Loren. Rombongan na Nenek Intan dumibang kila-kila mempatula ko siya Bapak na Loren. Rombongan na Nenek Selsi, siya Nenek Selsi dumidiri mempatula ko siya Bapak na Loren. Rombongan na siya Nenek Giral Buri Iran Teletok mempatula ko siya Bapak na Rolen. Rombongan na Nenek Giman, siya Nenek Giman dumibang kila-kila mempatula ko siya Bapak Loren. Rombongan na Pong Santi Buri Iran Teletok mempatula ko siya Bapak Loren. Rombongan na Pong Wina dumiburi Ikan Uruan mempatula ko siya Bapak Loren. Rombongan na Pong Yoel dumay Pangala Abang kila-kila mempatula ko siya Bapak Loren. Rombongan na Pong Abang kila-kila dumibang kila-kila mempatula ko siya Bapak Loren. Rombongan na Pong Isra Batu Pong Arpin dumibang kila-kila mempatula ko siya Pong Loren. Rombongan na Nek Jendri dumibang kila-kila mempatula ko siya Pong Loren. Rombongan na Mama Adita Bori Kanuruan mempatula ko siya Bapak Loren. Rombongan na Pong Riki dumay Bori Tok Lelating mempatula ko siya Bapak Loren. Rombongan na Pong Anugrah dumibang kila-kila mempatula ko siya Bapak Loren. Rombongan na si Mama Avatar dumibang kila-kila Batam mempatula ko siya Bapak Loren. Rombongan na Bapak Gabi Batu Dokter Mega dumibang kila-kila mempatula ko siya Bapak Loren. Rombongan na Nek Konek dumidiri irampo mempatula ko siya Bapak Loren. Rombongan na siya Nenek Kaler Borong Bori rampo maaren din ang terong tutum akong bakalek mempatula ko siya Bapak na Loren. Minto Mito Lator Marinting Kobilangan Alang letter M, Alang letter I, Alang letter J. Si tarulan tangan namaro talung pulo dua saya lako talung pulo bisa saya lako talung pulo dua. Minto na tumempatula ko siya Bapak na Loren. Lator Marinting Kilangan Alang letter M, Alang letter I, Alang letter J. Si tarulan tang nomor talung pulo bisa saya laku talung pulo dua. Sumpuna rombongan na Pongolimbong Baatan Kesu rampo may patumali tutun lako Pak Dapni Tormarin Tingkilangan Nalang letter B. Si tarulan tang nomor 10 saya laku 10 bisa rombongan na Bapak dia Lamarang Palopo mempatula ko Bapak Dapni Tormarin Tingkilangan Alang letter B lantang nomor 10 bisa rombongan na keluarga Mama Lola sampai rompong domay tongkonan to barana langda badandan untan rampo maaren dengan terong tutun mak gombak kaleke untan data sekira makamban nento ding ulawan ni buku tang si peren tutun mak tangken suruh la tormarin tingki ilangan alang letter E lantang nomor bisa nomor 2 si taruna rombongan na Mama Nurdin getengan rampung pamandarian narama kamban pamuntin tanah sarina buku tang si peren tutun mak tangken suruh tormarin tingki ilangan ina nomor bisa nomor 2 rombongan na Nek Dela si Nek Dela lo melebani sangala
umpamanda arian nara makamban umpamintin tanah sarina bukutang simento tumatang kesuro toro marinti kita melantang nomor bisa nomor 2 si taruna rombongan keluarga Mamak Lola sampai rompon tongkonan barana langda madandan mempatulah kosi Mama Apian la toro marinti ki langan alang letter E lantang nomor 10 tamu rombongan keluarga Mamak Lola sampai rompon domai tongkonan tok beranak langda madandan mempatulah ko mempatu mali tutung kabarok lako pendeta Adriana tormarinti kita melantang na lantang letter E lantang nomor 10 karua si taruna rombongan nenek Lola sampai lino tongkonan barana langda madandan mempatulah ko bapak naya tormarinti kilangan alang letter E si taruh lantang nomor 10 kesera saya 20 rombongan rukun Santo Petrus Jomai Makassar mempatulah ko Pak Dapni tormarinti kilangan alang letter B lantang nomor 10 saya 10 bisa rombongan Pak Angel Pak Karoya mempatulah ko Pak Naya tormarinti kita melantang nomor 10 kesera saya 20 rombongan na Polresta dengan Balabatu mempatulah ke Mama Pani Kolaka tormarinti kita melantang nomor 10 rombongan na Mama Robin Jomai Jakarta mempatulah ke Mama Pian tormarinti kita melantang nomor 10 talu rombongan na Ripaldi Sarambunda Jomai Kendari mempatulah ke Mama Pani tormarinti kita melantang 10 rombongan Nenek Pania Jayapura mempatulah ko Piat tormarinti kita melantang 10 talu ia mototujuan na sangararata pagantianan malak bita masolana sangki saburara di meja protokol na di kuako dempi mani tangki sabu yar kaki sal abasa tabe tarampon di meja protokol itu di basa batu di sabu keden ditang maleso Pak Inang kalau atas situ lang kabating si Tande Mario lante ada na katongkonan lante sangka na mak bi lante dirambe untong konnya lole ko na unisungi kula sumule na hindi to bosyongi na tololo pasarungan na daw te tanan samba daw ti kutambe na den siya te misulok tan ning katulong na tabukan ke ubay tubanta si taro na kumua lagu kita rarabu ku tanda kanan tanda kairi turang pomak te tangkian suruh Lastiro ki Pongaris, Bapak Dapnina, Bapak Rinas yang mototoki pamasang sambu nasimpu na den pasang buku kada lanabainan rantu toronto tomotuangku dai mai bori sola bangkele gila patama mai tute dong sepio pende betu sepi palaran di tangan dah mula pelala ya tete dong lante nasorong ampomi loren lako nene narekebori sola langam bangkele kila nayato bayanan jadi kamu tomotuangku mi sisanan pada moto kure semangat Pak Badong, Pak Lambuk, Pak Amaraka, tak pamima ade sule, tak pami sampah itu beting me, indah-indah na paruku bang mo sule, naru akule. Ayalah na ruwa kule to ng kulian na si amoy ha.
bawa ke Bayana. Kami mewakili keluarga dari Bori dan Teletok dengan laki-laki. Ya, kami sangat bersyukur, berterima kasih sekalipun kita dalam pelataran berkecita. Ya, tidak mungkin lagi turun ke tenang, lagi turun model supaya lebih jelas lagi Pak Pelelangan. Lagi Pak Pelelangan sebab sampai selaku Bori, sampai selaku aku. Ya, ikut berkata keluarga DT. Para lu siap minta madu ya kan? Iya, tidak ada kolusi siap nepotisme. Iya, ditahu Doang pulau. Iya, lalu pulau. Iya, lalu pulau. Tak mau. 32, 31. 31. 32. Yo. Na misi juga mau dede na 34 dede talo. Dengan 34 dede sabar aku. Iya. Iya. Iya, 34. Ne panian nale. Iya. Ne bisa panian tadi. Sarong, sabar lah, sabar. Bebas niya ini, kasi... Pwede balon na tumarana. Barana, ate. Jangan mamukuta. Wako na ako makuta. Tamani dulu timalan na ada. Tamani abano waktu makatia. Sabar aku idol. Dua. Lagi. Tapi siapa itu kak? Iya itulah kenapa bagian temo Bapak Pastor Solo Sangayokana terus Handa Karua Tuma Parenta na guru na yata may turun tumatuan tak tu majurin na ke desina labi tu temo laki pamale keto kan oh iya labi ang kara sa kung barala ko pumasa ke yalam buangin na yan ng karan laki pamulay neta ba no Maria po Diyos ni ote matanda mari iti jatuh ada kebuan hindi ko oh madon ni renggang ni tamak ni salinding ni lay pandaw ni tamak sa esa dan to ni lay panda alay oh sa salinding yung tamak dito sa lagi lay panda tolak ko ba atong bento misa nababo yung sakunan na naman o episodio saan ito Bapak Pastor dua to Pastor Parokilo Ibu pendeta rin kayo malabato Pararilia kon dari to matugas sa may pagriel ano yan mo paton itu pararilia kon
Lender lalapan itu patos. Lego patos dua. Sumbereo. Pak Ical lah. Pungan deh. Purian deh. Ibu Lucy lah, bisa. Tuh pengantar. Ibu Lucy ya. Mana ini? Pak Camat. Kepala Lembang Iya. Ben itu aparat nadol. Itu. Aparat Lembang tau. Bagaimana tahu betul? Ini masalah ya. Bagaimana betul lah? Bapak lagi tinggi. Ketua BPBL. Bapak itu. Ya. Kembali lalu. Anggota BPL teh ni ulia dari dulu cuma pengesalan siapa siapa tak tanda aku tak tanda jauh pengasih pengapun Pak Rengke Pak Baturante Ibu Agus kan atau ini itu selain betul kalau pejong tinggi terangan tu nak batu ini nilai majon na tadi ayo aku siat BPL ya damai wala batu babin kantik bos Pak Polisi jo angkat ini babin saya Babinsa, tentara. Kepala dusun deh. Ala di desa. Berkesale. RT 1 RT 2 Oke, begini. RT 3 RT 4 Oh. Pak Jasri deh, RT 3 tuh. Pak Tanda. Kalau situ ada dua. Kepala sekolah SD Buntuan Bangen. Anggota RT 10 Itu lagi.
sekolah. Kepala TK buntuan bang huwag ka lang na tamisaw. Kepala TK pa ang gutonan. Kepala sekolah SMP 4 anggotana. Kepala sekolah TK Kadingi wakil na. Mama Adi Mama Antai duduk ka. Nek Juno Nek Eko sana pikir Aduh, sasep. papalanya Nelepan pengkepin Poper dia Martin Kenano kan tese to piala. Besar yang teh. Pak Barta Nejel kapa Papa Rines Papa Ike Alam itu Dia betul. Mama Nova Nebentie anggota Dewan dari DPR Utara baiklah kepala itu kepala bencana beri Pemalola Paparara oh Netesa yo Sering aku pakai. Papayana Pemagisa Pudele Pak Sulaiman Pungige Posit dia Punganorin Pak Anda sepenuhnya ke dia bukan sama
Mama Siska. Yung may pemda, yung katulpos misan. Ano pinakatasan ko? Pastor Ruben. Pastor Ruben na. Payan tayo. Bilang desa. Ya. Bapak RT. Pengelola. Pak Susan Bela. Beli pasotingnya. Protokolnya. Nomor sulingnya. Sound sistemnya. Pak shooting. Itu malam buke. Itu ngarang bola-bola. Itu mengalongai. Ini ada tuh. Pemadamannya. Ini ada tuh. Tuh surah.
Polinas. Kami yang ditolong. Pasti mau kami. Itu kami. Nira eh. Otomatis siya ko report. Resulta na eh. Apa yang itu? Aku apa ini? Kami silay pa. Oh. Pungata eh. Oh. Tapo mo. Sa para nagigita na masyango pa. Masya sama apa tinggi. Di ko na masya kali. Mentam kami pakati. Para mo to, persemangat. Katia binaan na Badan Usaha Milik Lembang Talung Penania. Dia kalau mulai kembangkan yang misa tondokta bisa maliki studi tiru ko Lembang Talung Penania. Oke, dia mau orang dalam misa. Tetap apa nih kamu kata pembayaran apa gitu? Pembayaran? Mana tebanya? Oh iya. Tamadung katolan. Laki kader motolan na bisa mengada di telemata rendikila. Pak Marak kan jadi rendikila Pak. Laki dan itu koto. Ya oke, butuh motu Ibu Dewan. Kira-kira pada ketua ketua. Oh mudah-mudah Pak Den patulah tolong foto. Ayahnya cuma minta bantu pada. Ya jadi pira-pira Pak, tomak lambu Pak, tomak maraka Pak, tomak badong Pak. Data dari penonton ma kore semangat ki na ia temai keluarga bisa na lanjutkan temai kesenian atau dolotan.
di jembatan baru. Nang mana satu ngapui di bahasa Torayan nang bila di bahasa Inggris nabi satu sampai aku doa. Lo kemana dengan aku? Tuh dengan itu. Ayat tuh kartun. Baik, kata nama sebang sama pira pak tahu. Ya kok tidak buku ke tapi Katia tongan kadek pertama bisa ka oh ya tetap keadaan ini aku mulurok komi melada lujong komi mai
Kemudian rampol randi langit tanah tak turun beri batara. Tuhan sisola kita lantai katongkonan lantai pamarintian pada koko urang di langit tanah turun beri batara lantai NTR pas sekila kobatna di kaleta mak apa kata na lantai inan kama susah ilangan pa sangalau endak endek sang lentek pelalan pasang 50 tahun bulan Pak Udelian jomai toma rapu anggeda toma kapomenau ki tonton terrome katabe unis mesiman langam masalia lang daw mak kambuno sane daw panito disembang solalanda siayoka anggana tenera rabuku tanda kanan tanda kiri dia main tepo apa naleso karuan na daluk sang pulunan na bidang 32 angge tangan dilambi na inderara indo usia nenek pian tu manda unting araseng opa paunia roto narinding siru karasan tanga umpolo hintan nasali daw tanan samba daw tikut amben naman nga banua tongkonan na tonto ombo pantarisan madatun na tiumba tondon tobatang na anggate may di posul legayang di posolon tarapang anggate may simbolong mani kirara siyoso anggate may pamalong bating masimbong karangan pasiruan na pangtantoyan na sinisa na tiumba lang manilik na Toraja Utara mengkara pa lamay telilik lamay tondok utu balo odainan tumbo tumuku lilik na Toraja Utara lilik na tondok utu balo padang liran tepau nanay bindan tananang pasak pak tamuan tahu buda palisun na Toraja Utara makalimana dua usuling karana na dioriang malabi na dinas perumahan kawasan permukiman lingkungan hidup Toraja Utara di kota Bela Kolo Malabi misi mandiong timbang tingayo misi solai camat Talulipu kiko marasangking isi pakatana toro ulen du sorong asep utadon tolek situru utenai bainan we di pamatua tanah kena bainan temi toronindo ulen du tomak rapuh na di koden ni siupa na sumpulolok na upo pendaunan nalangan tang lapin nelakan endek tang lapes salisia laki ko sampa bating kira tondok pango tonan marioki kisampa kita marendeng kilolong kita paraya katong sipak buntuaran mo bintin sipotane te kaborok kedeng kinalambi kamasusan narete kaatuan sunga nalambi kama bandaran katong po sipakatan na torro tuan siparada unisung la sipakatan na torro ulendu temei kada mamani sipakatan torro ulendu temei kada kaborok lako batang rikareta lante maalo to temo lante kula di hirande lulangan lindo tamparapana orbok pantarisan malabina kepala dinas perumahan kawasan permukiman lingkungan hidup dan pertanahan Toraja Utara Bapak Rodianta Pupang STNFC uno ako mandun tutung kaborok lako siya Papa Narinas marasa suling karana na bintin ko di kalenteng na daw alang betperde may salah Naya. Oh iya di pakalolo mempatulako Bapak Arodianta
popang ST MNC nen patula ko bapak na naya si sola tono no ko ikan kena lamba unisungi kura pakna dai ibu jamat talung lipu marasan kan okorana unisung kamarintinana men patula ko siapa bapak na naya lagi kok susi motor sang buku kada sang pati kanan bisara dan di mana itu salah buku kada tidak joran dan dipuduku kona denaan nempa apa tomali berarti tomali na soran toleaga aku tani Bandung pak ko tomalong paateng batu paateng ni mabomba malungan karangan pasiruami laung kalau enatan salah bori bayar motor tumaring kupu kada siaku bainan kabor laku kaleta Buku laku kaleta, salam alaku kita, salam sejahtera bagi kita, shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.